Thank you, Testile. Thiring Anzor, Mangzu the Jolingi, Lizin, Chuksum Nalola Pebala, and Thiringi, Gundunre, Teton Sini, Samala, some detested Shuayin, and Thiring Anzul Lizin, Soyon Chini, Ngata, Yemil Haroin, and in Europa, Dinzi to ship Pesha. Thiringi Anzul Lizingi, Jushi di, Pumi Mangzu, Yichizo Nalola, Pugi, Pumegi Tolangazu to ship Jolin Shuayin. This is the entering drilling nalo langazo sungse nanya drilling and chashe lenye di kundun di ani Tsering nangazo upimitik zugi kyabong pime YouTube semba gi genjin Tsering Kyi doshi pen nayo ani deni ngazo kundun niwa di chunzila ani nangazo pime mang chidu leto dang ani tsime shiwe tarup jongdar deni kangi genjin doshi chadiyore kurani namba nigala de pebala ani ngazo Mangzuda Julingi Lizen Druga Yonggyungwene Tongmadela Tuchishudan Testrishuada Chapchik Ani Ngazo Nargun Shison Sheje Mangzuda Julingi Julin Kandis Shewa Imbene Pepe Chizogi Ani Gugoda Anchik Julin Jushi Tamintora Ngazo Jushik Lengmu Chede Cheshimbare Tande Pala Ani Chik Upimitik Zugi Sigyong Zubegi Ani Shungshab Subatan Chidu Leto Dan Sargo Bata Ranzin Tabzuba Ani Chiki 비명기 직 나로 차례나 되니 망고식도 식 아주 차실내 중요해 된다보도 대선자 되게 차잔식 아주 셴랑 경우 돈에 도식 드링 체대 세신 바인 안 드링기 주시다 부 차셔 바나 망주 지조식 바인 지조 컨디션 나로 임바이네레 직 표면 유튜브 공배 따야디 지조기 직기 개침부기 내든지 차디요래 알 학벌도 배배 지조나 차셔네 대외경 아직 고도 빼고 해야 되는데 돈에 아니 직 니주 개천부정 아주 통배 통에 다른 아주 돌링 두시 수고요. 대선자 아니 아주 다 돌링디 드링 냠춘이 창말로라 아니 아주 니동 권이 주고도 두시 스나로 나시쉐인. 라서 아니 아주 저 당분이 두시 고수인 당분 이슬람님 고수나 저디. 라스트치나 아니 저 당분이 만족이 베베치선나라 아니 women empowerment feminist 아니 gender equality 디 지단이 따당 한데는 안디 니 당부 따당디 마싱이니 안 된다디 칼레게나 지단이 온도 디시스 나로나는 계란서 거도지야 아니 당부 스링키라 고츠나 안데 네신질라 특잖아 투제나 안 상마드실레 아니 대티와 당부디 간주기 비멘 유튜브라나 칼라오레 라다 아니 페미니즘 람 야마나 페미니스트 라나 칼레질 라오레 아니 인간주기 부모자념 라나 칼레질 라오레 라이주라 지상 아니 다 나주 제단기 비멘 유튜브라나 아니 다 칼레질라 나랑기 라오레 삼기도나 아니 인간주기 더 비베기 비메 직다 아니 인간주기 부모레라 프랑스기 수수기 더 전탕다 수수기 누바이라 수수기 아니 인당 딘졸라 아니 가지고 캡겨체제 코란솔라 딘제기 수수기 도잉이 요번랑 신기 아니 무튜니 아니 고졸라 딩제트예다 아니 코란솔라 아니 딘조 강가 주슈낭 투웨기 체두 아니 교갑트예 아니 인간주기 시주이네 수지 딘주이네 아니 비메기 아니 탑주당 아니 비메기 톱당라 딘조 강라 아니 코란솔 톱당 렌트웨 체두라 아니 시주 딘주이네 비니 결십체니 구상체 딘주 아니 제토바이나 아니 가주기 지토나로라 아니 비메기 누도플라이디 양심이 펠기리 섬기더라 안 딜라 비메 누도플라니 아니 문지시에 이니와티 아니 간주타 페미니즘 라이지거라 아니 간주기 다 지단 소니 간주 모추링 룩도실레이더라 당간주 디타 비메기 탑주라네 지기도 당간주기 딘데로 따위나 아니 다 디로시 탑주 디기 아니 캡종로시 시베나 아니 따디누 추니 아니 게갑기 아니 비지기 땅마만조 지동국의 early 90s student 나로라 리교도 지샤워와 지상다 딘제기 탑주디 아니 다 룽발룽발 라기와 두레 섬기더라 지상한 주기 탑주디 크랑 아니 지단 신에 단데 니메니 신 타바둘라 아니 교와에 빼먹고 차여라 땅한주기 인게돈 쉬원디나 first wave second wave 딘제메 wave 망불레라 지상다 가주기 지초 나로라 시베나 양한주 지도나 딘제 헙가 리교다 니마니 딘제 자니 요마리 딘제네 ngana 슈즈마라 가자는 디 nga ju chi tu na la thangi di me di ma shi ini nga ju ki
dinje khangla doing chinge da dinje khangla kali genge an bush chung re samge durangi ma ne chinira chizang ani tanga chu gi ta thangi di ta thanda beju shel so ba ta ani thangi di tanga chu ni ta lu she nang la mangbu ji gi ing de la so ba dinje chu cha gyo ingre samge dura chizang an ju gi jicho nang lo le ani di la ya ta cho mada yesi ra feminist la ne sam sam pe mi si gi phimi rang ki top dang la ju gyo la so ba ta ani pe keba la maga wa tho ta ani ngam ju ki phimi rang chi tu tin je yin ba tin je gi ngun ji jing ye je ta keram nang lo le chung yu re ngam ji nang lo le yu re sam gi dura ini di tin je rang chi yin ba ani ngang gi ta sam gi min dura khala nang ngam ju ki feminism la du di nang lo la ngā su ji zu jik zanyam ki ji zu ji yong tuwe che du ani lega chinge kanda sunde chine ra din zo la ani feminist chao re sam gidura bina che shina ngā zu ki po mo iwa ta mixe ki pime kajin chuen la ngā zu ki ji zu chak zu nang lo la ta ngā zu ki kangi mang tha su la che yu me di la tin che ani la chi yu re de ini ji zu nang lo la zanyam ki ji zu jik ani jun tuwe che du lega chinge ki kangsa jik yu bi na kwa su ani chojini feminist lane diwo mare samgi dura ta ngang gi samchira thama di pomo danyam lana ani ngaju gi ta nga chu chemba ne ta thoni shebina ta ngaju chembe gi ngoni ani namgyu ni leshan lijin kharo lege nanglo la ni ngaju gi pomo danyam chunthap gi sabchong la ra chisa ngaju chi chu nanglo samsam pomo danyam la du yang ngaju gi geba du zo loksu shaje ani phimerang che du dinde zaw ni shu mare chisa ngaju chi chu ji danyam chun thwe la ngā zu dingja chik go to samsam ya dingja nang shingi tholing go yu sikiri la ngā zu chik chik la thume chiya dang chik chik samju jile chiya dang ani ngā zu ki dinang lo la pomo danyam la na ngā zu ki jitso nang khurang la danyam chik yong thuwe che tu la ngā zu ki zambuling nang lo la ni ngā zu khala wale pomo mienba shimba ya mangbo chik yu diyo ra kwa zu changme ki zushu nang tuwe dinde ki jitso danyam chik yong thuwe ki che tu la ani dila ngā zu ki ta danyam ki jitso chik la ore samgido ra 제가 나랑 기선주 되게 싫어. 그래서 생기는 기쁘다 나오. 도만들라 망조단 졸링기 저용하는 바츠weni 드링 아도리나님 신앙이 드링킬라 다나 시들이 레림 세진앙이 용는 좀 테스트를 쉬이 다 자외 단다 티워디 그 시신 말리두 선발이야 women's empowerment, gender equality, and feminism like the career ways la nili du samba tangshu de la negi samata da chidang di ki definition by the textbook ki ne re nga ju ki understanding nga ju go chu ki na lo la di kodyon career definition career and thangi trinki la su na shire jimbe ki history khare chu yo re ani waves multiple waves chu re waves khare chu re and types of feminism na lo la type chik de yo mare chik ngun jini feminism di la na feminism re di mare na yo che de yo feminism quran na lo la chigi yo mang ta ji yo re the liberal feminism ani chigi radical yo re marxist yo re ani chigi post colonial yo re ecofeminism chi san di quran na lo la ya chigi kurang gi chi kya discourse the lockdown sta ma sun kha sha dur sang du ne ngi gi ta thangbo samlo khoe de thiwo di lewada ngarang ro shimba na ngarang ki kharu go chugyo na lo la thanda de la ya number sui gi dus thiwo chi ngi gi tilma ngosh ta ndu se ma du chizo na lo la ya di thwe la ya gongba she jo de to mi sang sangu me wo ji yo re chi san di shila shawe to ne ngi gi thanda chala ne gap ki ring la de ma de shi ke du chi compartmentalize chi ne gender la na khala go re gender equality la na khala go re chi feminism khala go re na chi women empowerment khala ona ngi di thade la ngi chi ne ani chi de shi kya yo ba chi ngi gi thungu min dur wa de chi loss pin khajina ko chi ngarang gi samlo la chungwe di thap ko tabjida juru shejida khandar mechanism do sheje ko tagitsring kila suana sheje danyam da danyam da changde ki shiza chikiwe thone dige ki mechanism do shimbajila ngingun ji shuyu ta ine thanda chala nga ju chizo na lo la ta deshi ma chi thadsing kila kyu na swa thanda di chi koi ko da definition do shi khande do jinga ju lena digre ta dela da do mewe che ine ta nga ju ki chizo na la thande chala ne dang khade cha de shi shuena nedun dirik ta pena thanda jushi sum tikala ledu sambala mi mang che chi misconception pe shuk chimbu chi ko lo ko shuk chimbu thedni chi dela ya ta dang nimba sta de da ko chi chi so ta mang chi chi shwela di west ki influence che chilo ki nupcho ki tawa re la so pa yang na chi the alien culture re nga zu de dewa khuni chag mi dula ni ta
콜라야 직문에기 discourse 디 고스웨 당 코카리 바 하고에 길람가 지 카라진 가사로 신주선 바 얘기 다른 갈삼 슈에나 that feminism the at the core kila shawaina danyam da thangdi gi chizo jikala ka mi shutu sambalya feminism go chue pe keshin guri shi chesang thanda shalang zu shizo nangula feminism gi khol endang di nyemba shila do di yudu sambala di kharin member di ngi gi shutu na sams what feminism is not slash ra digala ngi gi chuna samso feminism di thangbunye la it is not anti man ra mila kewa phola ka pa chiwa da male hating male bashing de kunimai ba niwa de la women favoring the ra phume chipo chila ya ta do che da phume na chipu chi top down to la so ba mai ba feminism gi core la feminism gi kila thangi tsring kila suana shi feminism gi kila khari la na looking from the eyes of the most dispossessed kale mangshu nyangi ti mi ni tani dilla du sambala kila khari le go la na intersectionality ngal ju dinang lo la jiwang cha thab ju da power imbalance kala ke shi tu gender chipu mare sex caste class ability ani education literacy din ju changba factor le yu du din je chi mi ni ta thue and feminism is not encouraging smoking and drinking. Feminism ki thamatung shwa changnatung shwa it is basically a matter of choice, individual choice. Again, feminism has nothing to do with clothing. Feminism it is not at the it does not uphold values of feminism. This is completely individuals it's a matter of individual choice. Feminism sidusmayang anso manguchigi indi kongda chiki feminism la dusambala ya chik khangsa chigla mashi chue meyo suro feminism la dusum dusta na you obvious bin yo mare o mo feminism is mo feminist is ko feminist is la zugu zusa yo makha nga zu changma nanglo la misogyny ji yo nga zu changma na sexist ji khajin la nga zu changma patriarchal society sabing gi ko lamlu dominance na you don't put we are conditioned that way ra the in dusambala there is nothing as obvious as you are a feminist or you're not and this shila shawe thoni kiran kisi feminist value ma kina kiran evil rail ani tinde shakhsa e shila yo mare ta dinang ngi tharin thadun de kechi feminism is not opposite to patriarchy. Feminism la dusambala inji meji patriarchy ki doksho jima kun mari patriarchy ki doksho dikhala na matriarchy jema kisi mo shada ki kyon de dan tinde ki women dominance chuk share to tinde to na that is opposite of patriarchy. So what is feminism? Feminism is equal to equality and social justice. They are recognizing what is unequal in the society. And after they recognize it, what they do is they oppose they will reorganize the social norms that are classes, sexist, or anything that basically damages the spirituality. And feminism looking from the eyes of the most dispossessed. Kani chishu dini mi dini tani and power sama decentralized chi na ngazu thugu ina power khande to vertical to ora kang ni ma chi ora chi kang gi machine gi she wani ngi chi ngi gi samlu top to bottom chura the break chi ni horizontal sune ngazu sama iku rela gi idh to h la ngi feminism la yure ngarang to shina dile chi lang ji shi gu chi sang ye thanda thuzu de la feminism khari mare la de ngazu chi so na ke share do thons ra ni compartmentalize ma chi che ni di ngo so di danyam da chiki tunde da dinde kala tu yore samgit tas tu senan tanda nabaniga gi feminism ani gender equality 이제 라롱 코드바 알아 베제 라롱기 탄다디 시스템 디스카니 에티기세 당아주 탄다 티웨 니웨 딩아주 디 베베치 손나라다 베메기다 강에 개치하다 개 딱강에 망부시되고래 같이 고대요를 같이 고대요 말해라 아니 베베치 손나라 숙치하다 강에디 가르스티고 레스라 아니 데라 돌랭 한데치 올른 따조디 데데콜랑아주 ngazu기 오디언스다 awareness 도시니 직 실지다는지 야 당부 친지라 니키 후대 이세 기구도 비디오도 테스트시서 야 오케이 인도 저 컨티뉴 무튼 소노나는 디그 탄다 디 만체디 저디 치조다 소셜다 이코노믹 저스티스 디니가 안토니션 제스 방도 첩식이 도닝아 저 월라티와예 야 that's to office okay la so ta tanda this way dira pepe pumeta
pime sola ani chida challenges ta kani khari che di yores pebe chiso na la du sambala thanda dina lo la nganzu ki khung lepsa di ta peje ngi gi geographically to stay wa ina pebe pime le du samba chungsa chik di pena gi pebe pime sungi re chik di ngazu senju na gi pebe pime so anda di da kebe tuk sunda chi yu khala shunge kuna zu chu di re ta chesam pena shunge so gi level of challenges the multiple colonial oppression chiwala de to sambala the scale the intensity of oppression the intensity of violence pegela 2-3 times manga yore ineta jinju na yiba ne ya multiforms from micro to macro like the chunju ne gacha sa de gita challenges mangbu chinga to che digur ta dili khechia chik tatang de la khare to shuena pme si du sambala ya yang also as because the shared challenges with the women of the world sambulingi phume da nyemdo yanchi kangete nyemdo chije khachinana there are women issues borderless ra ti du sambala borderless du samba ya neda mangpucho at macro level for example ni pe chunju chi khangyo yo shawaina tanda nganju ki phume changmala che de sambuling phume changma gi chiksung chi uniformly che de chi khal na nganju ki global economy nanglola GDP gross domestic product nanglola Pume ki hard labor jura pume pu ki the reproductive activity chidu sambala that is not being monetized dine ngazungu chungo mar so according to the global economy according to GDP when women are giving birth they are at leisure din sambala ngazugi hard labor chidu the pu market yeti kuzugi dela monetized machine somehow we are at leisure and so we are doing basically unpaid job and which contributes to unequal treatment of women khachina pume thoki go gorwa chi so nang mix 상기 지존알이나 내가 예조 고고래 나는 domestic chores to shuku with sambala 강예디 bet korangiza sumza chani tindeki kanye mangdu joeki complexity chele the so these are the kind of issues we share in common with the women of the world di chik cha digitu I'd like to focus on challenges faced by Tibetan women in exile. Kachinana thanda chalanga zo nyok thue thega gywa tang thue change chiki ung thusa saja dinga thanda senju na cha deura phena langa zo advocacy chi tu gure domi to tang da jiyo nga zo gi strong dinang advocate che da promote che da tinsu samang zo shudu legu tinsu shitu dinga zo thega gywa tang thusa di senju na cha de gu na senju na la shungi di changbo chane da bet nyunga re da phena phime bet manga yure ine da nga zo jadin gi gongde jadin na gi jadin Tenzin Choezin nanglo ya nganzu ki phemiri ki thapsu di zo gywe ani nganzu ki phemi ki denja kechimbu ji yin si ta dik thola lega chi yin si je song yorwa di du sambala rangshi gi chi zo ya ge na la phemi ki kanye du zo tudu nang gu re di ta kanye la ringe dingu shuwa na shire parameter pe mangbu re tin nanglo la parameter gopsha gyawa ina nyema tuzu manga di nganzu conventional parameter din zo khala na phemi ta phemi she phemi ki chode phemi ki chik da khashure chode chi leadership phime ki changsa da deyu ki kanyo ani laso pa de kanyi mangu shungde ore phime ta phime penjo ta employment ta chi khashu livelihood da de deyu ki kanye de chadi go ta thingsang complex charo don ta thingsang azu tis chi manga ji khawa shu gyaw la du phime ki chi because violence against women ta yang na chi reproductive health de kala activities kala ke je she la so ta de ki ani because women's participation in politics la so tinde kanye mangpu parameter mangpu shu yu sambala tanga so sangma nala du nalo la kam shu tue me du ningi pezun chingi ji shane ni kam sika she shu and di kandes na zugi kurto di kandes kilo thure na basu ti wala ta ji chi shi kile ko ora kanye du la ni shu sa mai ba di kan la ni ki chu shu na tanda pena chashna ag thangbo de la ta kesi pime ta sheyon kala kam shu yo wa na thande chala nga literacy rate ta ni assessment chi ni thon so literacy rate de chi ngazu pugu choge literacy paper pugu choge Tibetan children ge literacy rate geju ge sungu do ta di ngazu host country ngazu lungba desa di la shi sha wa na pe ya ta khunzu le ngazu bad ya literacy rate du shima so ne ra andi nan la ba do pebe pime choge chi ge literacy rate du shi ba na geja tuju de gu sha yu sar che sanga ta geja dinde chi la du sambal geja khala khazum ko tho sha de ra tho sha de sa ba ngazu ki understanding la formal space nang lo la ngazu ki formal education da tinde ki policy thola chale hangsa ya bunna shi sun haba dungan su thoma petrol lopta du du samba jingmi yu jura homo yenje me lopchon che diki tunde la suene tanda chala phume ki literacy rate the formal education sector nang la geji tho dinde jigle de yorwa ine da
kanye shishu de khar chagola na lobja gi khoyu nanglo ta now informal spaces ta invisible spaces nanglo la nga zu pugula kharila porwe culture ki kharila porwe rikshung ki kharila porwe gender space juni lobja la yibai na pumusola mangchi ji khale nga zu gender space nanglo la pumu behave khade chure how should a women behave, how should a girl behave, what should a woman do, what should a woman shouldn't do. That indegi gender attributes mangbu chigi khanda salong chudu gi psychological dela development la ta ne ke la na tingmaro sangdu ni gi kebe chulu yora ti indu samba indegi gurim nanglo la maung pa chimbu chadu samba higher education chidu ta dinde kap so khonzu gi legal choice of profession de division labor lobta la tijeni gi caregiving da dinde gi kuyu na la manga to ne da penetration na gegen chela sokwa da gegen che da de lega ta pen noble ra de ne nga zu an da mi khara na pimeci gi susu gi potential full ta ngi gi la so na ji pimeci gi susu full potential le de la nga zu gi women empowerment da de le gu pe gu ra ji sang di full le thu yores ka ji nga zu thang bun la pora pumula de sama nang le ya ga chi gi de la nurse le ga chela gegen le ga chela so caregiving sector na la pime manga zu de an dinde gi chane na tanda chala imba na nga zu gi political participation na la gaja nyunyu yue dinde gi chani da nga zu chuchi gi dus micro level kala nga zu ke je shewa ina women in education kala policy dinde gi di chi yor sam gu formally policy pe a kure zu promote nyam ki lopjong da dinde te tuwe ya nang lo la khuyu di chik inje gi ta chik kang tu ne inje mai ba ne lopjong che dang da lopso shi dang gi ya bu gi samlo dan dinde la kheba juwe da women in education la na dinde do shi and in pennies majishal me amangu chasare anniwa de la tanda diche to women in health the women in health sector na lola nga ju khari ka ngi tanda chala imena ni ju ji chochi ne taw na pe sangbu de nga ju gi lang phimi ji ju gi lang do dishi na lola phimi ji juma khon ne pu ke wai na taw sung gi maternity leave ti gi yori ra anniwa de la da nga ju pu cha wai na ta dip pe ke jung bu che pu ke wa ko la chame ka me shu gi ni pu cha yo ko la so ji shu ma re ji tabu ru chi ne pha ju ka me ma shu ji phimi din ju gi psychologically susu rang ki nalo normalize internalize shin de gi kani ani ji kani de cho ni ma shi shen ga gi de hong si tu tan de chala ani cha wa de exam la mi sa ma na chi normal le orwa lu da kala kan zum su si ni sem kam su gi re mar we da na shi da sum gi tu zu ste na yu da sum di pme chi gi mu ne go ho re we da sum pumu kha shi da sum na su su wa chung si lu kam da sang ma su lu da chi sem kam sang ma su wa chung si kha shi na nang mi kya pyo yu si khurang gi su gu ne da ya go yu si kha shi da wa thu lo chi tin go di yu si section de na wa ina da bet ge wa na chi bet kale su gu su ya kale shu du su gu da tin ji in sam single mother so pala de me wa ina pu la an khonang su da sum che la le ga chi ga tu du sam bala challenges kha zu yu tu gu ta wa gi ka nge ji su ji postpartum depression ne ma thue ka nge ji an le ga de 보다 단념 치고 요새는 아주 배 demand 치우와. 나 딘제 기차는 얘기 직내다 망부 주얼 상고도 사 딘제 기타 아주 지소 나로라 다 근데 넘버 수기 politics 갈라 마시 소라 딩아 디스 마샤기 이마도 다 시윤다 단다 health 다 딘제 기 토니나 얘기 인데지 레삼기 다 제산디 overcome 간데 치고래 슈에 주라 딩 얘기 슈어인 overcome 제들 랑간이란 일이 anga tangoti mazugi tanda space ni jura visible space the invisible space yana chi formal space the informal space yana public space the private space la jura the public space la mazu manji policy level la change ki ungur pumu ki chi jodam de da deusue accommodate che the women person with disability you go de yebaina a women ani hande single mother de yebaina mazu handes accommodate chi be chizod no handes harmonize chi be de de kala gongba she gu yore policy level la changes de kileni ro nyema khari ba dis sawa kaship che kuni me oina sawa kile langa niwa di kechiya de chadi yo policy reinforce chi su ro ju culture ro rishung gi la bio ro da nga ju khari chi gure ma le chezang nga ju rishung na kang tu lo jong te pu chola ine re phama chola top to bottom approach ni subjong la mang tha su che ni kuni yo ma re ko ji tuze ji go te di yu du sama nga ju de gi subjong te go ke chi mu tu dan strategically thanda ni khari shue na gyurto kha khayo la yo king go thang bu de khari sin nga ju data khang mang mang gu du pime da te yogi tonic data khang mang mang gu tu niwa de la nga ju di chag de interdepartmental initiatives le gwa lenga nang lo la lega chang su nang di do data ene su phe chi nga ju chang ma nyem do lega chi wo mang bu yore nang si da pime nyem do chi wo mang bu yore sa ha yin ba ne pe na cha shi na chi yore Tuesday che yore changma interdepartmental initiative tinde kinang we ke chimbu chegu dile ke che gender sensitive budgeting
kunzu sangma gi lega sangma pimenu to gongbe go yusha andi pimenu to gi lenge res la yusha du samba di tak tak kyune di yo mare manzu tanda chine rokso khazu ragi yo gi gyumje zo chik tanda kunzu ADS la ni automatic direct system na lo la close tangshu mare go da close chik na gender the women ka lega chugo la go re ne budget kala ma du sambal ta 0.2% ti yo logic lo ko na lo la shesan dinje gi chane changbu mangbu mai ba din zo nganzu gi ngwesu gwakile dan hakba do women's empowerment policy di actionable suye phyju tang ne chi gwakile thwe suye dinje kala shukya go da inde chi kechimbu resam gi ta tos mang skonda. Okay, I think I agree with Sama Chinzig like your Mangchera, so I will not repeat those. Ani one aspect chick Nigi Kechimbo chick the Suzuki Namyo Nangula, and Nanzuki Pimeki, Tandishala Mixegi, and the Chunzi like Lao Nangshin Rang, Nanzuki Tandishala, Nanzuki accessibility the any Nanzuki Pebe, Tension Ayogu Mashimedira, Ninganzu Punangi Pimegi. Dang di tang an zu mangbu chik tan che la ngan zu gi thagen nang lo ne re an ngan zu gi tikzu nang lo ne re ani chungde me be chokba ge le ga mangbu chi chi nin tu nang lo le se ra ngan zu mixi gi violence against women do cha sha we na ta di phe nang lo le ne kang gi chik cha gi du an ngan zu tin chu nang lo le ne be ne kang gi chik nan che la ngan zu cha di shira chi sang tang ngan zu chembe gi ani lege gi nyamyong gi gyun ne an ngan zu gi challenges chik thong chik shi na sang sra tang ngan zu gi tan che la mixi violence against women di ani nganzu une kange shimbu shi chadishra tandishalara chezang nganzu gi ni ta di kange di re la ma chain root causes tigira ta khajni kange din je rigle wo re la jira chezang di nganzu gi kongdu chinchla gi la na sing re ra nganzu gi conditioning na ra nganzu thangma da mi ji chalong chadu nganzu conditioning jigira chezang nganzu gi tandishala ta nganzu gi lega mangbo chi ne khare ne mangche chi ani psychosocial behavioral je nganzu lega mangche chi behavioral ka chagi yutira chezang nganzu gi mixi gi ni pimela chewa nyongye chira di nganzu chala thanda nganzu gi chimbe gi ta mixi gi nganzu chala pimel henzu nyamdul he sungje cheche ani nganzu gi thanda Tibetan women helpline la jigira chezang helpline gi data nanglo la sibeina ang nganzu chala nganzu la thande chala ani call ki data di 86 number rera ta di helpline di ani nganzu nidong nishu gi jinde sube nang machine nganzu unjuna yo mare chizanda ba nidong nishu ne ta patula ani gejuk la na choji ni nganzu gi thanga di nyu yin si rera ini choji ni an thanga di nganzu yang alarming ji re sam gi tura ka chizang nganzu ta nganzu ki 수주기 쳔방 먼저 쳔뱅원에 비디오 가져오는 딘데니 릭 딘조 릭 땅아주기 예마 지도 나로라 디 참마 아니 칼라오레 private matter rail anira ta dinjong anjugi di public issue marilani ani ringal ke jama shi eta di la anjugi redressal mechanism dinjo pe ani informal way ingechira pe centralized media chizang ta nganju danda upimiti zone ani ngidong nishu la ani nganjugi danda Tenzin lamdi che tembeb na yora chizang ta di Tenzin lamdi di mi zo che kharish lana kharire lana nganjugi ni tin dinje rik dinjo la ani 동네 지당 dinjo serious tonera ani survivor centric approach tonera tanga jo kangi thidingi gangsa digi ani shije shanera an changdengi langgi chone ani shije shanera chizang tanga ju dinje gi thola ani thande shela nga jo 86 call nanglo ne most of them pimere mangchi pime indira chizang nga jo tedini du di nga ju gi chidu nanglo ne kangi chik pime kangi chik thede wa chagidura and di mase ani gongduda chinji lagla nang shide mazugi goti ne binira pibegi phimegi goti loshe nanglo la yarki ta yoyote ni thandyu ngando comparatively ngando thandyu yarki tangwe pe mongbo ji chawora chezang onde ngando kijin bosh thongdura ani ngiwa di thanda ngoi la nang shi ngando gi she nang chezang ngando gender mainstreaming chejira so onde pe ge chungbo thongdu ta ngando din sangma ngi solution lana ra ngando mainstreaming chejira ngando gi gender la di jamala di pime dang jawa yu chi mendi ra gender la di ngando mi da jawa yu chi hindi ra chezang ngando mi da nyamdo lo dinde go chu yu di chezang ngando gi pime tikzu ne go chu chera shungde maimbe chokba ine de ani lobta ine de changme gi ge she chera di pe ge chungbo chagi du ra ngando gi not just
또 믹스기 라시 때니 칸 주페기 좀 샤워리 가지나 먼저 페기 마옹기 또 미릭 좀 페기니 차고르와 이네 마수 겐킹이 딘조이네레 아니 시주 칸라 아니 아다 칭이네레 시주 템뱀 난게네 딘조 아니 젠더 렌스스 칸다 딘조 페기 좀 차이드라 안 젠더 센시티브 렌스 칸다 딘조 페기 좀 차이드라 라운타 디스트 데조시 Let's touch on the dishes present question. Ngata the follow up question she tina chance that to taran kan la ra. Ngadu chizo nanglo la ta smigi samatan shu thoni kangi mangbo sik tan da cheyongo re. Ani tenji kyan su kan shuwan shizongi di kangi di gender based to some pomojigwa nyangyo man puyo mangbo sik nyangdeyo ra. Ani di chazanchi nganzu 수수기 인기 돈은 바이올로지컬 지기 수부코란다 근데 돈에 대화인 바에나 코 강인 바지 요버도 싫어와 임베네 강에 망보치 나란주 지수란 그 수비어스는 겨울무치 두균 송고래 디베제 아주 삼단적 돈이 소셜 컨스트럭티브 마인드 돈이 강에 망보치 치기였습니다 된지 캔스 코너 슈버에 된 아주 랍다 투주다 된디 깔바인 바에네 춘준이 지게 부두주 테스팅 무 임바나 직 무고 삼내 직 무 마투에도 된데 도와 아니 딱 부모로 마치 무가 요 말이라도다 아니 직 믹스기 부두주 임바네 부모기 직 수수 수부기 조당게 토네야 망부지 하고 옵니다 배는 가는 게로 샤샤에 배네 직 다젠 레든 여러면 수제신도 춘주도 싫어 하고 오면 진짜 주어스만 놓치는 하고만서 so dozo ani literacy gi thone ya this kangi cheyong goda this is samala ani tanda mixe gi ngai this shuna tense ra ta kangi mangbo sik do samda chok der mangbo chi cheyong do samala dini ngus tanda focus stage chik di lapte thujula ngate pe mangbo konyo ani chizo nalo la mangbo chi ha ko re ine lengmo shira chigi yo mare lapta khona nalo la 직 로 많은 비기 티네지스라 부모 된데라 생입기 단예도 망고요 랍다 망고 나올로 된데 중요요 디 케이스 망고요 디 유도 참말라 디게 디게 네단 디게 디 캬니게다 지조다 믹스기 비미기 뉴도 콤베레 된데 돌아 다다 찰레난다 나심바레 심죽네레 난고레 아니 두조 네단 디게 디 지조 나올라 당보 랍트 두준 나로라 니만이 시선제제 요래 요마리 디직 손론제더라 아니 요바인바나 니든 디게 링롱 낭 요래 나 요마리 딕조 토니 가레 낭게 요래 아니 랍트 카시 차샤 바인바나 레제 딘디기 아니 직 룹 보모 딘데라 딘디 제임 딘디 중화야마나 레제 딘야마다니 룹두디 아니 직 랍트 셴바 땅샤야 딘데 레제데 란자 레제 샤야 딘데 딘데 토니 타주 딘데 나랭원수 토뇽 딘데 요 so ani dizurik di la mongbala khande chigo ora sexual harassment da sexually any de dan jave thone jik rape case da deni yungu do dozo thola mixi ki laptop phumo ki tuzu ta phuye beji inde yungu re samgu du chunju de ni yo igure phula de chungu igure ro de thone dizurik do yen thone khande chigo ore team ki thone khande na ya yore ani dozo la challenges to khande to kyanzu ni sigju de khande chungsu di chik sungro na shai memchunjila 당고 라오제 다 탄다 캬스미고 디 템바제로 탄다 키란 치와 당보티다 키싱이 요 마리 라와나 캬스 타 벳코라 주만나네 주만 차슈들레로 다 캬스 셰슈디 차드르 섬고들와 진주 치조나 미세 나조시면 수수 부메 류레게 부메기 미지시게 대가나 신 차론치 그림낭로라 비메 망부시님보 sab종된지 그림나라 힐링 테라피 된데 치시도 삼발라 까미 망부 고교 나는 예예라 예비 민가나는 미실라 된데기 땅에 체윤교샤다르시 딩이기 말한 리프 익스피리언스 토네 시기 탄다 차라니 데이터 토네 가이 슈기메 이네다 탄다 내가 가르쳐도는 식 만주 치조 나로라 된데기 토라 inequality 다 탄다 equality discourse kala ki시 시유라 sexual and gender based violence la du sambal라 초칙 마직 oppress 칭이 되시 초칙 디 oppress 체사 되시
and the day ton inequality chadu zamba adu chiso na la kangi chishu chi khari yola na the equality the inequality ki discuss che ki comfort kore yo mare deu kore yo mare ta di kwan zu mangchi adu chiso shamde shu la la so ba chi ki samsam kundu che che kundu shamde shu ma zu ne dun di zu bewa che de la ya ji tongne ma chi ona iten de shamje re sam ku du ba chi sang adu ki equality the inequality discourse has been there since the inception of human societies wa thema thangko society chung tribal society ni ancient slave society feudal society dine chi capitalist society and ta na shi chi ta society rimbe gi tu socialist society du sang nang lo la inequality the equality chi kang ma chingi chi ta wala ya nyapchu se chi ngi man yu ba re an chi ti gi khaji ba be shwe chi ra kwan zu gi wang ze di nya de ta chi an chi gi khaji re pa overthrow che try chi ra so I think we have to be very comfortable with discussing equality and inequality. It is not something to be ashamed of ra shesan di tingi so keshin pu pe thung da zu chi zo ro shin na yin ben da di ko la ka mi shu sa ta di shwe to ne tanda di shwe da ra ring tangi gang la shwe de nang lo la actionable tanda nga zu women's empowerment policy nang actionable so we chik le ke she de sang ji lam du na chi dang redressal mechanism yo re da na shin gi nga zu box so gang le khala khansam ji lob jong ti yo re nga zu le ye ko yu nang lo le internal committee tin de su je sexual harassment ta 2012 shi sha ni khandar lob jong da khala khansam te de yo de le tande la le ngomang mo su ko e do da su ko re gen chi zo jo tande sha le chizo na gore ke chi thega nga do chi me phime ga la thega le ga shi me de le ta kor ni de da je su ing da de ba yu de je ko yu du sa ba la tande chi digi nyewa tang tang de bet nga ra tu nang za ra si ni kina su wa na shi je sam sam nyewa de lo ba do shi survival centric ma sha wa che survival centric mai ba che ko perpetrator de la chi pe de da ani pa ju chung sa di an chi kha ji la pe wo de tang wo de pa yu de da get rid of che gi sam no ta ani kurang gi identity de la kuni kusha ma che wa da ko gi identity bet disclose che tanda ye de gi fashion chi do di gi dwa di nga zu chi zo na wo la sam sang ya tande ta yu re sha ta nga zu di du sam la so my sort of request kha tu ni gi ta sam no na khar sam ki women's empowerment policy di wala sang ji lam di wala dinso sangma viable specification positions how viable are these redressal mechanisms how viable are these sexual and gender based violence guidelines and how it is being applied and implemented in the on the ground hune wara khandis la chi yor wela tinga thio chi shu yi an thanda chala yor wes la de thio chi du na den de yor su su chore nyam yo na la thongwa nyam yo na la khoe nyam yo na la den de yor es chi shu yi Lao ani tanda da di tiwa di la lien shuwe na ani ta susui gi ngara su tsembe gi lege nyamnyong to ni lawe na ra nga zu chicho nanglo la mixi gi education sectors nanglo ra ta nga zu gi lobjun chisa da linzu nanglo la ani khalawre nga zu gi adolescent health education jigero ta di une ngara zu gi yamana sex education lagero di la nga zu thamsam ani this chi nga zu thandi yar ki ta mangbu yore samgidura ta nga zu chitu nanglo chitang gi zawani ni yo mare de nga shudu sa mare ka jin lan lobra khashi la ani une leadership ya bu ye ani counselor ya bu ye we na an kwa su gi su su gen ki che de kang la ani nga zu gi topic de kang la ani kwa su gi de chi gi dura chisa da di ani nga zu da di la kang ji kha chaw la na nga du curriculum na yore yo mare la jura nga zu gi curriculum na la centralized che jura chisa won ti ke chum chai do ka na nga su ne su su gi lege nyam nyong na khari source na pu din zo mixe gi ta nga zu puberty age kang la yor wa kwa zu lo gune che ne lo ni jubge jugu ba sang ma be tanda subu na le gyurtop to hormonal changes be mangu to gi di ani they have lot of question ra ani khran su subu gyurwa ta din je kala mangbo ji shingi me tu so they learn through internet ra so sometimes internet na lo ne yang le ya shu di ra ma ra so nga zu gi ani din je kimal ani nga zu bad influence chaya da ani nga zu pornographic content din de introduce chaya da din je yung gi di an di gi pu gi mental health an pu gi ani opposite gender ta dang da changma la ani shukchumbo chi ani genesis to lagi da ta dinde to chi ni chagi dura chesang ran su ani so gi lege gyurem nang lo la pu gu chi ju dinde ne dinde gan gi she gyu ga bra du une dinde la
ngocha mebe thonira ngocha mebe ni tape dinde shina so shi la o mar de ini it is a health issue ra ding ang health gi nang chu nam gyu nga chu gi health to ding gi ji she nang shin gi di sexual health kan la gi ji she de pe normalize she ju ra dinde chi bi na ani nga chu gi lopte nang lo ne pu chin chin ne ani khwa chhe ne go chhe su su body nim dula su su body khali mi go chhe body gi needs kai mi go chhe ra ni ngoi la na shin ra nga chu menstruation da dinde ni thandu ne ngonjogi tikangla destigmatize jegi la mongbo chi thayo re samgidura ani tang ju cases tin chunggo re la shwana shin tanda ngoi la chunjila gi shwana shin re ra cases tin chunggo re mongbo chi unreported chadu wo re ra khashe ji reported na le go re ta chesang ngonju tanda dikju ne de ani khangsa ne ta beju chi wo re samgidura tinje rig tinjo centralized che ji ra ini tang ngonju 수수기 냠뇽능로라 카리 투나 중슬라위나 아니 땅아 수기 안타 디니트 딘제릭치라 디 아니 오네 셈바지기 게인다 안데 마르샤라 디 카르슬란 지소기 게인 해주라 땅오네 기가 수 지소기 딘디니드라 오네기 게춤 지기 되지기 되라주라 다 even though 디주주 시주스 소준주 안 단두 게임 하지와나 땅오네 nga 수기 tadi khalor chojini ta ngoso do shirwa nga dinje chine tendu majiwena thangma mi chimbure chidang nganju ta dinje khangla ledu ani une gongdu chunjila nang shin gangsa di gangi tinge dik samdang choga samdang ya di pege chimbure shira kajinan samsam nganju gi lobje gi mingche de la soba da chobe mingche de la ni ani chilbi chi ani sha sha soba dinje yongyo ra chid dinje chine de digi yore de ini nga su gyaga gi tim ta binjishna ngam su da gya lungbala ni du gya gi tim nang lo yora ta pokso act to chi yora pu la gi se chibala de chungwai na ani di pokso act gi se lega chi sna de chungwai na posh act la ni yora din de yu du che sang tim gi shi sung do gwa de ngam du pe gi chimbur sam gi khala na de tim din zo ngam zo la applicable me wa de marsha che sang ngam zo yang chen ju wa chi du sam si de ngam zo la tim din zo apply chi yu ne me na la ni ra din je za ni chagi min du che sang ta ngam chu ni 창면이 다 개인케 코에지게 좀 보시 가르슬라나 공도 준질라나 시대게 좀 보리상 아주 시주딘 주인이 게십당 오이나 게십당에 제라 아니 시주딘 나로라 아니 actionable plans so di ngune nga ne ke chum thong gi dura nga ju dinje lo tigas na lo nga ju dinju rik dinju chi thu wa chen yin la ni ji gero nga ju ge target set che chi ro ani di ma se ni nga ju wa la ta chojun tu cha gyo da chojun na yo na ki ji so so dinje chojun na yo na su su mi re ngori ne gen ki ne ro ani lobte gi uti dinju ne ki ji lobta ta nga ju bi mi be be ji na lobta sang ma nga ju ha gu ra ni 수수기 지 headquarters law 이 컨트롤이 개인기 제라 dinje 강 시주 dinju policy dinju pe stringent 쇠 시거라 dinje 지 강 차야 마쇼리아다 안 dinju 계신보 임바 직 쇠tum나 아니 뭐네 간주기 지존나로라 니드 dinje 지 강 safe and inclusive 당 요라 safe space 직 차두서 신방 간주 부 dinje 니드 갈리드 아니 간주 디스직 디니드디 아니 ngothaegi ni du imba chita an din ni dun chö da an ke je shimba ge je shela so ba tin ji chi de na ani di ta zawani ni ti wo mare sam di human rights violation da jawa chawo ra chi sang ju gi yer ke tang khwe pe mong bu shi du sam gi na lo lang yeah tichina la nga tanda the discussion ngi nga follow up to this kyo samsra thangbo de tanda Tsering Kyi to the sadanji kirangi Tibetan women helpline the nidon issue ne gotsne call tanda badi case ke talks to which le la ra ani dinal theochik di chegda so case the kharido jina dinal ya shukche kangi ya ani dene kagas solve chitore la ya 가지나 나타다 직 당봉에는 보면 딱 보이는 수 있네 야 되야디 거라 이게는 셀 니어들 기지 되나 아니 강에데 세 토고 있나선 도바들리기를 생보더라 아니 어디기 저 직디 아니 니어디 디 generally 수더 지질라다 수 시나이 딕사레 지다니 아주 페바지소 직 되는 딜리기도 아주 탄다 디 추와 교연 시스템 지라 포멀 시스템디 아니 아주 디 다단디 institution ki data ina khale na talapta kha ge leje ina re phishung ge leje ina re ani phumo ina chuwa khe da phu formal la china ani phu gi tikeni ta ko lo unju da election lene tikyo sa dine ta tan ko da the behaviors khari lagyo ina re su samu data ko chigli do
아니 디 따다디 인스티튜션 기 따다디 디기나 아니 가데 통고들은 디지털 라 되잖아. Lesenge chewa tangbo diling gyawra ani tab pime rokpe jelam nagira nganzu inge toni Tibetan Women Helpline lanira chizanda di nganzu pime tikzu gi ani ngidong nishu la ani nganzu tanda leshi chigi gyu chene ani ligyo chigre tangbo de nganzu cheta rewo che chene ani ji nganzu chizu nanglo la nidinde ki ani la khanje yungyu na lanira chizanda di ani ngidong nishu lo la ta nganzu nem je lidiyo ra ta di coincide to chara da nganzu gi de nganzu ne hago mara chezang ani upimen henzo yem sungde chini nganzu la de chi shimbare ani thande chala nganzu daily ji sumyore digang la chingera nganzu helpline ani nganzu thande chala ani ne de gi ju ne ani mangchewa chi kim gi tag jurera kim gi sadang gi kangi leira nganzu domestic violence leira ani di mase ani khashi yang nganzu gi sexual harassment at workplace sigra lega chisi nanglo la tinje chawje gi sinje rik tinje gi nidi yungudura ani chiba la tana zu pokso cases tinje reported yore ani ngazu thanda di yore cyber crime yora ani ngazu tingsa ta chanjo changma thado gyula shukchumbu chi active ta tinje yudu ya cyber bullying da cyber crime shukchumbu tinje yungi yudura chezanta nidu nganzu gi nidu gi ju chasang la nganzu gi ni di chi yore la na tinje tanda inde lelawe yungu midura thangbo shong nganzu nyamnyong ni shewe na kajin la na ani kangi lo yore ta in domestic violence lawa jam gi ani kangi sama chiksu chago mara cases to cases la ani kangi di lo chago re chezang ani khashi la ani nganzu ngune nganzu gi lungbe gi team gi beje chi chera ani nganzu gi yedo ba rokba ni langchi ani nganzu gi tingyu nang nang shinchini ini case kashi nganzu ki unsuccessfully je nganzu debe shisung chitu byore ini cases kashi yang withdraw chigi tu ta nganzu chitu nang la won dinje yang nganzu go chwe ge chimbure shi kajin lana nganzu ta kong du shwa na shi ta repeat do chagi tu chitu nang la dinje gi ni dyung khang la ta cho war khandi ra ta ga za chi ngani khani case nga chungsu la lilo rete ini di je la ta I think the battle starts from there ra chisan dene ani nganzu so khrangi kimgi ani kyabyo khagas to ra ani khrangi ani khrang la ani rokba chingin do mindo ra an chezang khashi lelawu yomara dinde tyu sha da limjang nganzu loga chigi la do dinde medu chezang khashi susu gi cases din zo yang withdraw chi la so ba da dinde yungu do ra an khashi nganzu cases khashi yang nganzu kya gi jurisdiction na mege chilo lungba din le gi do ra nganzu ta penjishina tanishala Nepal ni ta ani chigi khan dinde cases din chungyo ni yora an dinzo la an nganzu ngon chato yuni roba che ma she nganzu gi shu phege gi do ba da dinde la nganzu gi dewa dinde gi tanishala nganzu dinde gi system me yo mare ani dinde ga nganzu ni legisum de shira hagu wo marsum gi dura chizan dinde gi kangi juk chegi yudu chizan ani cases khashela ani nganzu gi uni roba ya buchi tuwe yo da dinde chungyo re ini ta nganzu gi di gi gyuni khare shing sulawina nganzu gi ta lungbe gi timjira di nganzu beji shitwe du la jira kala nganzu thanda ba du beji chime du in samsam nganzu gi konor rojlar nganzu mise pebe chi su nanglo la nganzu ngedo bala ne yoy shinang chi dura chisa di yang ande marsha kisi nganzu tanda ta robe telam gyu du chi roba chewe na an kuran suy ne yang robe telam gyu ki robe telam da pime henzo gi ini ngowid ki che roba ta chi yore te yine yang dinde gi kangi khala an ting ne bini ani raung pe mang bu pure dinde kangi chinge din zura chisa dinde kangi chewa zam gi khran raung chasan la yim ba dinde cha ni marsha chisa nganzu gi thande chala ani cases le de lishin bare ani di mase nganzu ngun du ngi ngwe lawa nang shi tanda sane kha da ani lo kha na nganzu gi chokjung ju zu ra chisa khwan so le jawa chi che ra chisa ta di nganzu di ro chagi yor collaborative work yo la di nyam rup chinira ta bime ro pe jelam lewa jam gi bime ro pe jelam chipu gi chi she de mar sharwa chisa lo ta ne lo ti genjin da changme gen ki ni di ga la che che ani ya sane gunjin da ani jinju la che de shini ro chi wora chisa ani khashi la nganzu ne ya bu da di yong du khashi la yang ne nga su ka ngi che da learning mong bu che yong du ni she 야, 티오니오 디술링게나 켜스면도 디 Chupa system de kade 통고도 슬라니 어찌다는 칠로 미다단 다나 아니 직단은 아 카데 나선 테워들리기도 타버데 야
Now, Tadati, Shila Sway, the Tembajeti, Tatati, one of the most debatable logic, Tadangasuki, Zenshu so Nalola, the Domshijura, the Jet Casati, Chimja de Nalani, Mixeku, Maritaji, Primacy to some Injimi, Chuba Concourse in Yetingishu and visible, the invisible space, a visible space now, policy level, the day Gichik Congress, Lanit, the Mixek. Command to must dynamic say you mare ta dinga ju tingi show invisible spaces ne thusha culture practice to which ta inde gi ta dingi gi kasangi ma refer she de NGI gi assessment chik women in politics lan chik to na yure odi na lo la peshu chik buch konan su gu this focus group discussion in the pedu sambala dinala kala kanzam samja de mabu thuna she mix se phime chik local assembly la chalena ni sane ki tuso sam chalena ni ta daga nashin ki ta institution level khwa chalena gi yo ine din allo la tinje gi parity shura tinje gi biases chik cha dig dus ta di du samba chat khasa di chimja ni mix se tinje khai khyo ma ta ngara le ger gi tinje chungyu tanda samutang topical samutang di yam chimbu shu chungshi same tinje ta nima lega che gyurim chik absu re ta di sui khari khane di shu mo wa chirwa 아니 지금 레게 왕기다 두 슈바 교마토에 장다 든지 우시카도 게닌다 두스 레가 두 슈케스 아니 든데기 두저질라 아니 치수 당알아야 두스 그냥 슈바 고메 두스라니 아니 맞을 든데 파주 커뮤니티 데스 커뮤슈라 든데기 도 시칼리로 슈카니로 슈스 안디 두선바 마로도 두선바 삼로나라 데스 마테오 슈스 kan 슝게 슈라 당알아 그냥 슈바 고메 두 슝게 그냥 포멀 셔치 그지 아니 말라 그냥 슈바 고메 둘라 두선바 두디오 nga라 논주 슈부 슈치 사베 소난실레스 세상 다가 나신기 가서 치조 나올라 침나올다 교마들레 cultural practices 나올라 female burden 마 use culture preservation kala ine re child rearing ine re pula chi rikshung ki thola chi lab gu yo ne ti lenge ma chi female shukchia sorgi yo suru reja ta dila du sambala ta ni gi chochi ne ngazu khari kechim burla na ngazu zenju chi zos na le du sambala ngaran su su rikshung dagzi shet su pe kechim bu chagi yore chochi ne tarin sa ina tu gi gurdo gi female mangu chi chuo kyo ba ina pe didwa tambu dwa 추어디 두스 담부 유두 삼바 코치 수부이기 차시 강사 뜬규 유디 코다 카르 카투 쇼나 가주기 추어나 놀라 브레스트 심바네리 코 카리네 코 소다 상마식 뜬디 유두 카시 컴포터블 요 말에 카시기 섹슈얼리티 밀랑아 디니 페이 나디고 고마라 이니 추어 근데 마데와 중이 든제 유디 personal choices 다 든제 갈라리 두 삼바 다 계속 유니폼 임바이나 아프다 보면 상마 자임 경고 라와나 코 쿠랑 조당 로지 차디 있습니다 단데 찰라 팀나레 메와체 양지게 미기 samlo rushna la suni pushtini chik reinforce chini ngazo makhena madewa chaya di kuranya ngazo ki internalize violence ta masuni right to choice right to life right to liberty khar la yune susu gi chik personal choice le gewa lega chi yuti yigin dinzo violence dinzo in some form violence yimba da ngazo internalize shigo chi da ngi ngazo shigo andi de rushi digala samju last tojana da ngazo tiwa tanda jema di inwa azu phimegi chepsi nanglo la political participation khachuyo res ani mixe gi mangju chizo chi nanglo la ta tanda di choche shu di tiwa phe di goti che jora phimegi goti che di ani tende chala ne dan de country ro shi kan ha di ore ani chepsi gi nanglo la we sho go thone na re Udulerim na inere ani chik mangzu gi tikzu gi lhengang do nanglo la ta chik uthi dang ge thone ba inere jingong inere khwa in ba ine ani chi zu ta chuju jik la jinda labra chik genda che in ba ine ani chik leadership khande yore ti ta chungsa khanda man da phime chu gi mangzu chi zu chik nanglo la leadership ani gudi che are ani duzu 부다 부모님이 토단 국업로디 딱조 국업디라 국업디 잔념 여러에서 당부까지 직수행 접수기도 하네 아니 되니 다 구티나야 디나로라 분명히 수수랑기 구티 치긴 세야기 디다 당부 국업 위험에 직보 지금 고라 야 대단념도 디 참좀 여바인배는 양 구티 치긴 세야기 분명히 유튜브 디스코를 걸어거래 둠바디 두문도스 매바 인바나 컨디스 매 금제 컨디로시나스 안 두즈 몽 발랑조 컨디션에 야르게 탄슈거데 디기 political contracts 토니직 슈루나 쉐인 governance the leadership 망조 두즈 나로라 스링게라 당보이
So 당한주 단다 비메기 아니 쳄시다 아니 믹식 망주 나로 주슈 난단 찍라이지라 지산다 디 저 샤샤베나 당한주 당망주 룽바 카와이네라 당망주 찍인디 아니 간주 다 교갑 pure samgidara gyogap pure yini gyogap nawa chamgi ani gyogap di jeyu ani nganzu gi gyogap di laye jura ta gyogap lengura le di le ani nganzu gi lungbe gi ani yang khari chi gi dolai jura so digang la yang nganzu samno mangustang or sam sam nganzu gi mixi gi vulnerable group de khangla le thu me bi na ra chi sa ta nganzu gi chi so na la gi si be na pen ji shin nganzu tanda ta goti na la jura chi sa nganzu goti chi ta uila thongma de tang ju kang la u ta sigong la so bal la de le la thong nge la ju gong du tharang sho na shi ma sa ni ta chung sa ni yo ra ju gi pen ji na shi ja gi ji min ni ra ji min ang la ju gi pi me gi ju shu na nge kha ga sto la ji ra ji sang ta tan sha la ju gi du nga ju de de be na an ji jimi 망치 jimi pechaji kadune pime yomat mangbo yora pimegi jushu jingi de pe nyu chawore satu nanglo le ne sibene da satu nanglo le ani nganzu ngana jusu nyamyo nanglo la andu satu nang pime chicks do yora kashi pime che mi gyo do yora dinje yungi yoji tongudra 아니 땅 안쪽이 비메 직주기 아니 생강 칸나로라 시베네라 아니 땅 안쪽이 또 로시나 야게다 조요데 이니 땅 안쪽이 야게 조교데 양 캬자 칸디스 칸 조요레라이지요라 제사 땅 안쪽 네처 안쪽이 단다 년토치나 가시시나나 아니 안쪽이 parliamentarians 단다샬라 안쪽 24% 마시 women 민도라 안쪽이 parliamentarians 나 so cabinet 나로라 14% 마시 메와체라 아니 department gi heads naula only 28% women leshra ani settlement offices naula ani ngaju gi 19% ni women chagidura chesang ngaju choji ni samtang wena khardulana ngaju gi ta ngaju dela equality ta equity lan chongi gan li dura chesang ngaju gi equality di ta ngaju gi nang yura chesang gyogap di thangmal phuyure ani ngaju gi jetin nang le seyure phimeni ani dinam chuchiure sang ngaju gi mixi gi chithu nang lo chu shena ine ngaju ta ngaju gi chisu nang lo di translate di khande chagi yumena sam gi dura nge gi nang gi shina ondiri so phimeni nang gi china di hore lai chigura so dinje member che it starts from tura and then ani ngadu khaje yene ta doing ge ani guchu ta ngadu michuge bime damshana digora so la so pa ani ngadu gi thanda cabinet nang leine re ra ngadu gi tizu nang leine re chesang ngadu gi ta ngadu gi mimang gi translate che jura odi khande translate chi yuna san ngang gi simtap chi gonde rishra ani ngiwa di khasam gi tulana why la jura ta ngadu equitable khala ani ngadu gi shuk mangbo shkyaw do sam gi dura khajinana ngadu gi mangzo nang lo la ta ngadu gi khalawre phu resra ani yini ta ngadu gi mangzo gyurim di nang lo la ani ngadu gi phime chola ani ngadu gi khalawre dinje gang le thwe la ani ngadu gi siju nang lo ne de leshi nang lo ne de ani chokpa khasun je shin dinje gang la ani shu khandis kya ore le jura kajina na ngadu ta kong du shu na shi I think we are repeating the points ra kajina ngadu gi ngoela chinslek so na shi ngadu women are most of the time burdened with the care work ra chesang care work ta ani ngadu gi khalawre nurturing gi lega da dinje nang lo involve shu chumbu chagi yudu some women tend to internalize ra kwan su pe internalize chi shedu ani leader la tam gi ani so masha re jura so even though so la shin jin tang tang ani yune ni masha re jura so leader la na ani inji minji keba dia yo dang an shimba di cho shimba dia yo wala ni recognize chi shegi yudu chesang nganju gi nga su gi ta tikju nang lo ine de policy tikju ine pinang lo la avi color equitable approach khala shu ge do ge min do lai chura ondi nga kichim bu do thong gi dura nganju gi siju khashi kaship tang go na I think it's high time nganju din de nga kaship tang go chura mixi gi political representation khajin na nganju chi cho chik nang lo la YouTube la role models e mangbope gore sumgidura chesang ngajogi role models khona sheja maybe na ani ngajogi yongi debi gi phime chinjo la khari message send chi wala wina ani ngajogi gochi la na keba doji dan su mingyo chira tinde chi gi ani message send chi gi du chesang ani di yang ngajo
mangso nanglo danyam phuyurte ini danyam di language ra da danyam lela ani nganzo langa tin ju sangma chik sungre de jemin de la jura so langa di nanglo nganzo mixe ki phime jin bichani ta nganzo kongdu ngani she de go point samma repeat chi wor samgidura chesa chizo gi nanglo la nganzo conditioning nanglo la ani gender norms tang ani gender roles tin ju khandes chi shara ani nganzo gi sula favor chi do sula di chi din samma I think we have to consider all of this ra chesa ani then only I think political representation the khare ni nganzo ani equal chigle thwe jura so nganzo equality la dura destination do jikta chagi mi do cheda it's a process that we need to pay more attention chigura process din so thuna mas ti ore samgura an chesa dinde ji twin thwela now ta tanda di so na shije khang tu da pyo ma shwe thashi shi da ne ngazu community korajik pime da de in December shin ki chik gender socialization da zo ki ma yuna kam shu kha ko shu re chesa da pyo to shu re shwe ba da ne zawe tanda di sung du samba pime ki pebe shashi na lo la mang du shashi na lo la ya khagum ki nyam shu nang ki yori la du samba la ke sta chik objectively if you look at the data din zo la shisha tin shi wa ina over the last 60 years ta zo lo tujul has to go in lo lamde good theory lantinde good theory we've evolved for good or for better for good or for bad good theory good in the mangut in the theory dinalola one thing is for sure there's an increase in women's leadership whether in the formal governance or in institutions or school level in the women's leadership has increased over the last 60 years and more importantly tanda kissing as overview sta wa ina tanda Tsering Kyi Tenzin sum sopyu nanglo la and the pime tanda Tsering Kyi la so na shire zuki kaza choga re ne na traditional province re ne ngazo seat samini ni phisha yore de ngazo mangso long shu shi dan dile janyam ki ta ju la ta wore shi te de shue yor sam gu so this is one thing and another thing da ngazo primitive zu gi ne ni don ge lo la pime no do kong be gi ani si ju thang bo di tu lang wa sam ma ba tembe na wa shisungi pime no do kong be gi chemba ji tu na re DG formulation chik dicha de yore niwa de kharcha wona ni do chupin lo like kyar to kyar ship na je revise policy ta na yore tembe na yore da policy tinzo khazu actionable email khazu strategic email khazu viable email it is a question in itself and it is debatable tikala kam yo ma to shugo chagi yore samgu to chizo ya ge kala samu dang gor ma shi ko no sha ko disha kala kam shu me to I think justified re samgu yore but at the same time thagi singi like sungyo ki thagi niento digi nalo la kyo na shire niento di pechi nido nishu gi assessment dire ta nido nishu la yogo di gyuwa khashe jite ta nido nishu la parliamentarians gajang nishu sapshirwa ta thanda shala iba na ngazo chidu shibshyanga ne pimechu mashi medu gajang nishu sangi sto shadig da sangi da sa khashe sto shadig do ani representation di ya du ma du de jik chiwa shadig yore ani wa de la thanda cabinet ya jik tu siwa ina ta thanda cabinet chasang thanda chasang wa yomar dile ta ne percentage na lola ko cabinet duine tu siwa ina thanda chala iba na ngima di nido nishu gi assessment na la iba na gaja chupshirwa gaja chupshi iba na thanda chala gaja shipchu last to chade ya khashe galzo peje sigonki the manifesto na lola shukshimbuji gaja ngapchu pime kalon chimgi la gi policy ji tembe chesang azu gyro di king turwa chesa formulate chegi da change la du khandes king go at policy level la du sambala at khasa de decision making level la du sambala de policy king du sambala an azu pime ya yung tu warwa lamga ji sa tu sa so these are changes that are happening in the Tibetan community and it is increasing for good or for bad ine di shue thone pime ki thande chala comparatively thanda shuwa na shirwa pime ki thanda gaja department heads like gaja khaju na piji the gaja nisab ke sumba and da na settlement head gaja chuku ani in overall city staff gaja khaju gaja shipshanga la du samba ta dinde gi thone ta du samba pime gaja shukshia 진경 기 genzi leadership thoa na chale nangi mewa chi lower ranks to la ma chi lower administrative lega de na la ma chi ki yor khajin na ko nangi lega itun go re dele ta go re yan chi phama ta do che da da mang chi chi bumela chagi yu sma tinje ki chane ma tungi accessible chagi yu na mena la de chiwa chagi yor ta tanda dile chiwa ge che de kharla na ngzu chi zo the representative democracy ro ngzu chi zo the representative democracy in ba na ngzu gi women's representation in the parliament gaja thanda chala ni sangi la ma chagi yu na it is a question
ra khachina na dinang lo we lungye nyema kunzu ginyen do chin nang lo la pime ta digi WI kaza workforce information system do chin nang lo la pime ta pu gi gaja ta du ta peje dam dam do resh ta khala khazam ngap chu ngani da shiv she ge do ji imba do station dinje point of view ta du sambala water shukshin buji pime ro tande nga zu pime mangbo ji yalle ma tu sambala ani choshi bu shush sa gore nan Tsering Kyi lai sunge de re pime mangbo ji la kuyu di tun tu yore have you been able to create or build such a conducive environment where women look at themselves as leaders? There are many women leaders who don't look at themselves as leaders. We lack role models in our lives. I think when we are running for candidacy or as an elected member, in my own experience, I think I question my ability more than any other male counterparts. I question myself 100 times whether I'll be able to do the job. So in terms of competency, we question ourselves a lot. There's this imposter syndrome. I'm not a good leader. So are these accessible in a democratic community for women to become leaders? Di chewa kechin bush chagudu ani thanda dinani angle last chinge khari ad chinge chusna thanda chala ina ngazu gi politics nanglo la democracy nanglo la representation garaki should some women on the more marginalized Tibetan nuns. Tibetan nuns representation in the political affairs. We see more men dominating the political, more monks dominating the political circuit, and we barely see nuns. Not barely, but Chalta is absent in the parliament, House of Parliament. So I think we have a long way ahead. But we are progressing. We are negotiating the space and trying to decentralize power in that manner. This only the Nangu changes you and Shingrera, any calore, Nanganzugi, representation, Jigura, Chisanganzu, the Uti Sunde Shinere, and to Topa Handishinere, Tanganzugi, any gender Lamatani, Migi Juntan Latani, Gueju, the only high time Risha some Gidura, Kajan some Ganzuyang, Ganzugi, Inget Tanganzugi token, ledger, tokenism, the Ura, Young and the D, go in some Kusha, the Shigura. Tinde member like do we really believe in that sort of equity rera chisanganzo ya dinzu ani di nganzo ta di nganzo ta mimang lai samna ge chimbo rishra khalna nganzo gi injimiji goti lana yora injimiji nganzo gi gap kyongge da ani dinchi poji shugo mara goti lana chuju ni ta nganzo ngwe tharang law na shin lopte nang lo gen kingi ne rera chungze ni choba nang lo gen kingi ne de ani chimi ne de dinji na indu chisanganzo gi mi gi juntang la tani ani mila tejura ta di nga zo high generation samgidura an chi ngara yang ngita ngara zo ta nga zo ta khasangi ma gi debate dinjina sibe ne ra nga zo gi election candidate nanglo la nga zo gi phumo gi jushu sidan da kibe gi jushu sidu khonzo la nga zo scrutiny ti chigura an nga sangma gi witness chira chi sa dinju ne nga zo I think it's high time that nga zo dinje ko samno gi abotaya jura how ngon law na shi ngan sangme nanglo la internalize misogynist tang ani sexist culture chi yorete yini dinju nga zo dinje kachimbo nga tewina ani nga zo gi chiso di ta nga zo kongdu shona shi poje ringlo lan PTR ko la jura chi sa PTR ko nanglo ne nga zo gi dinju so the mindset la chagidwa chisa da dizu nganzu gyurto tae la ani ngune nganzu mire ngore ni gen ki chera an mi gi junthang la ta ni khegap che di ani ngune ye ki chingbu thome ta ani yang mingcham gi che din de jinde member chera ngune gi phukyan bol samdang ji nganzu gi jambuling chik nanglu la mimbor chega la chi phime chawo ra chisa yang khunju gi representation din ju e kang la le hue din ju ta chansa nganzu 공도 22 란랑 정도네 또 진짜 삼잡 제도 지그리 삼기도랑 춘지라 nga khani che shi yu kam chi sho de la ma sham so khani che de thongma da da Tsering la chungge de chi che shwe ra the point pe khishim bu women in politics ka la ke chi de samba di ma she na kam pi che yu ma ra so so candidacy la ya lang du sambal the kind of scrutiny that we have to go through ra remarks release, it also comes from family, it comes from friends, it also comes from the community and more from the social media platforms. There is harassment at a virtual level, harassment at another level, and kirangi competency, kirangi ability, kirangi potential is just put down to your looks, how you look,
your figure, your your outer appearance, and your age. All of these it become it takes time for us to kind of proof share la thona manga te go policy ta lega share pasha ngati chitugu la ni people don't take us seriously in that sense now there is an intersection factor to it. Age comes in, your class, your caste, the intersection factors come now. There is a discrimination of sort. This you thinking to sit your life, make traditional sit your life. I wholeheartedly agree, and I'll always contest for more seats. This is something that I'd like to work on until we achieve the 50-50 equality. I'll contest. But having said that, I'm also of the opinion that just having women on board, just having women in the parliament does not guarantee a liberation from these issues. Because sometimes patriarchy reinforces. It is women. Women have been giving in. Women have been playing the role of a gatekeeper to kind of accelerate these patriarchal values. Just having women parliamentarians is not enough. We have to have progressive, open-minded, and someone who upholds the values of feminism. In the kid who the progressive mindset education, Yeah, that's interesting part. Ni tanda taran di two taran pure tenswa. Tanda nima tanda the women empowerment desk krangi exile business migration movement trade and gender is a Tenzin Choezin page de nyamshipsi service na sharwa. Tinalo la Kurgaon ki tanda sweater seller ki di chela ngat study sheshe dus ninto sten asha. And dinalo la morangi keche TV kabla ngazu gunsong gesa ki dinalo la yang kunzu sokba yosara de sokba digi da guti nalo leadership nalo la moran chimbe kap de la minga yobe non executive member nga gen sangma keba po insare. Any tando yangi keje TV kabla da di lo chupta ringala mangbo chi sweater selling di yosara da ine dinalo la kuna ha ko la pime dinalo la guti nani ni modu chungyo malen mona sedina kweshwa di khoydu samalata shimju dinalo la ta pime male di gimzen kharereswa ta di takbarishi ya patriarchy system da takbarishi ya di pime di topta mate de yung mayo sor gimzen shimba yo siujira bena ta di kharjini yunggo marala ta di ni gimzen shi di shu pechi di shu sam pechi de tanda 매름 춘질라기 송원한신 단대차라 지두십시아니 지두추 송으로 와 지두추 송도 삼말라 피메라 지두추니 지두니 쇼가 나로 찍버다 다디 추루 나로다 되는 제요 말에 갸자 니슈디 피메라 리저브 시트랑 니네 템페 쇼디 직동국계 투주 랩신이 고조르 1964 ni ta thanda bodu tsiwa mena lo pemang chinsa bre ta ini reserve seat pia di 1964 ni guzu ware ini but still thando nganzo gyacha chidu shipshani chidu chumendo thando dile ma khajin ni pharma to di gimzen khare rese ajora di theochik di ra ta dini gyacha ta chidu chula somala 그 주딩이네 요바라와 주딩이네 리저브인 바라다 시디디가나다 토레르와 다 디가 로디가 싱갈라 단도 겨자 마음 먼저 디 금진디 야메나 피미기에다 지게 수수 political participation 슉침보 요와체 이네 국업 용 자와레베스 디르와 이니 디당이 인기 말했상 부동 안한 건지 왜 가시나 국업디 단동이네 마요라 인 남규고 국업디 주도 주에는 주자래기 랑과디 있는 요요바라 디가라 단도 니디 리저브 시트와 디치즈말라 다디 퀄 가지는 가지고 용투고 말에 팩터 카르 투 되어서야죠 디치디라 아니 땅 아주 퍼스펙티브 셴바 지금 따왜 바나 페나자샤나 페나페고 그런 가지고 다 니마 가지고 다 루규 돈에 페메 망보치야 첩식이 돈에 지속 돈에 용투고 메드 참말라 아니 첩식이 좀시 코란 게 통하네 페메나 샵갸니 피야디 직 페메 yar레니 직
뉴도 공배 직당 톰나 삼백 또 군용 상보시 키르바 다 이니디 망조기 초심바진 퍼스펙티브 심바 손은 삼당 와이바나 is it fair to men 라죠 디피지 튀어 연구에서 피지 캔즈 연구 삼고들아 페네자샤나 추가치 나로라 지두기 샵게 시트 추요래 아니 푸디 시트 게디만모도 나로 컴피트 쳐요 말 because already 2 seats are reserved for women 단다 공춘질래 단도다 주마 개장압주 제 송어와 다 어딘데 임바야나다 단다 스링기 송만한신 아주 준단아빠베 조국도 송와임바나 다 단다 지두 주니 니 리저브 시트레 몽발라 납주된데 소와임바나 아니 시스템 코란게 토네 메리트 베이스 간 루투 민도 already reserved 르다 손 딘데 톨라야 캬니 콘샤 카레요스 믹스기 다단다 양 출루로 차셔나 출루레 지두니 피드 점을 주두 추어레 단데 잘라야 시스템 게 토네 시 0레 0%래 so 두두 갈라야 캬니 톨라 다 심주 카레요스 당봉엘라 단지기 공도 쉬어야 and the democratic 토네 풀라디 the fair chair or lajora what did you and you did and the tamok pretty that's what chunjila Okay, so that and the law na shiri seat kala khadu ine seat reserve whether it is seat reservation or ta khala train na to do ne bus na to do ne in these kind of accessibility ka jikala kesha ledu sambala you know ni thangi equality kala keji shidu sambajik lai ba there's always this group who is benefiting out of a system, you know, of inequality, group chinangola. And then there's another group who's being exploited and who's being oppressed, and who is at the receiving end of it. And this group wants to overthrow another group, the other group. The factor mambush yisi, gender, sex, caste, class, mambu yisi, that the intersectional yisi, the human tendency, if you're talking about whether it is fair for men, how is it fair for women? Because we are only represented at 22% in the parliament at this moment. So because also the representation democracy, representative democracy, almost 50% of the voters are women. And to be really, if we deconstruct the idea of leadership, for a long time, leaders, we allow, younger people to draw who the leader, ideal leader, most of them draw a male figure. These are the kind of but if we deconstruct leadership, we question ability, the potential, the women have for a long time taken leadership roles in the household chores for very long time, but conventionally restricted to just household. So these are potential but we have not been able to, like I said earlier, we have not been able to create a conducive environment. They will look now the question is, who are coming as women leaders? Are the creamy layers, those from Nangmitis people who have political family, the creamy layers are out there. But now it's changing for good, is what I'm trying to say. Now we're opening up for other classes, middle class, it is accessible. You could also become a leader. We need to have more leaders, right? So my contest is not over seat. My contest is over equal representation. I'm not saying so our sort of please goal to have equal representation. If you're talking about how fair it is, how unjust it is for men, data is saying its own numbers. We just have 22% in the whole representation of women. We don't even have a reservation seat for Tibetan nuns in the Chupa seat. We don't have that. And I think, in the coming times, there will be small negotiations. And I'm also saying that, we have to constantly negotiate our space, like how Geshimas are now being recognized. We have to negotiate a space into bringing an equitable space, into harmonizing
different identities in their logic ni some no only ra nga durdush laura ani tapinchina nganzugi thamzam di chewadi ani mangbuchila yor samgidura chiza ondi ngarangi di chewadi kyuni abo chung samgidura chochini kajilnana ta nganzugi thamzam reservation te yezang ani nganzugi thamzam khalawre chezang ta khalawre digo mare tatu attitude chigera chiza ondi ani nganzu thamzam kajilnana nganzungun lawana shin mangchu nanglo la danyam di pure resra in danyam di langye chedu and reservation di equitable approach chawra chesang lu danyam la du ta equality raya equity la du nga thangde gi thoni ra khajin na nga ju gi lo mangbo chinang la nga ju gi thanda still with the reservation still there is only 22% ra ingan ju di gang la yen shin le ne ti war ra ine ta di penetration nga ju gi ga nang lo le penetration na Dr. Ambedkar ki ra he fought for OBC ra he fought for the scheduled caste that inju shedura kajana khuntu ki representation dimale vena who will talk about marginalized people like scheduled caste dalit untouchables khuntu hoto listu gi representation khadisli relajera just to the nganzu go to context jera chesang nganzu even though nganzu gi dinang la pe nish mashmi dira chesang nganzu gi ta di ani equitable approach and pay abo resam gi dura chesang deni ki simale vena anganzu role model or li marsam git misleta li si rete ini ngola khale chinzla law na shinga zugi pe chochini gan le de jura di ki nganzu intersectional chang mar khana nganzu chiso na ul mi changma ani background mandan ligi du ani nganzu ki equal representation ji le thuel ani nganzu equitable approach di ani oni pe kechum buta ani di khana nganzu gi thandu shu get thuel jura kondu thanda nan ki representation de oni thanshala nganzu reservation yuna khare habu nganzu la sengi nan chik USC ni du USC thanshala nganzu reservation or me du so there is like no representation at the moment ra chesan din de do chik chagi du ani di nge gi the equitable approach kan la chik tagi ra ondi shin di kechmu pe thong do sam ra Ishi kude. Okay, last question. Ishi tyo tamadi kunanda. Kyang tyo tamadi. Mute shi kya. Ke kume. 야 건다 얘기 되시죠 야 티와타마데 가서 티코를 베베지소 나라 아니 LGBT 라 다타데 카리도시 나라는 결혼석이 공지 간데 있으더냐 아니 단 디지시라면 너치니 카운트도 돌디시나 딕사레 티콜 라스 트치나 냠도 디단데 LGBTQ 나도 플러스 해서 디 칼어 디 식디 튼다 줘라 망보직 디 하고 여기 말씀 거더라 어디 돌디 식소난 야 진실라 좀 okay so tada chawi LGBTQIA la de shi ga da la na ra da jidang da sang da yamma king ye de mangbu yor sam gu durwa so ni khari go chu gyo din ma shu yang ni no wa da chewa ma ji go shu na tsring ki la de ma ji de shiro shi shu ra correction shiro shi jidang L la du sam ba lesbian che G la du gay che B la du sam ba la bisexual the lesbian la du ngon mo da mo ra ani gay la du sam pho da pho che da na shi ani B la du bisexual che ra dagana shi transgender queer le ra danga di la di mi ani I di nga zo intersex le ra intersex che ani A di pije asexual le gus ta chi danga zo sexual orientation di mangdu ru she danga zo di complex har ta den de du yu ra and these are boggy waters I think these are like very muddy waters and not as shallow to just go about and swim so I think we have to take effort to kind of understand
these identity and the sexual orientation and not just belittle them and say because they're not part of the heteronormativity heterosexual tradition we are very intolerant we just kind of ostracize them, right? Odi indu sambala thande shala LGBTQIA ki plus ki da chik nedang do shinga chizo na tawa inarwa. In my opinion, I think there's little to no research done at all on these issues to understand how these individuals in the community are these people LGBTQIA plus individuals are feeling, what are their priorities, what are the challenges they are facing in their color. We've been very indifferent in our approach. Accommodate we just look at them as someone who exists until they sort of they come and take our space. For example, thandashala na surface level lang LGBTQI accepting you accept you they just name individuals but how comfortable and safe have we made for them to just openly talk about their sexuality, talk about their sexual identity, sexual gender expression or whatever space. Now tomorrow, if one people from the LGBTQIA plus community decides to send and run for candidacy, approach so this actually means we are not accommodating, we are not accepting of them, we are only sort of indifferent at the moment because they don't when they talk about position about I think it'll become very difficult and people will start to contest against it. A lot of people from the LGBTQIA plus community are facing discrimination and marginalization not only from the community but the family members themselves. Heteronormativity the level ashuk chetani namsa abnormal foreign culture western culture and this tradition, the culture, the belief, the value systems we also have progressive group of people. There are media coverage of individual from the community in the coverage although research pe limited by coverage highlight and then we have organizations like they're trying to create a safe space for them. Also last maybe lacking to Section 377 ki community protection LGBTQIA community legal framework protection so systemically and structurally it affects and impacts people and marginalize them in some sort. So this is how I feel about this community. I have a limited knowledge on it. LGBTQIA laniti acronym chigera so sam nganzu gender nganzu LGBTQ ladi hagwadi gechumburera kalana nganzu gender lana binary focus chikmang nganzu so binary lana keba tam pime focus ran chidi and we left out a group of people chisan tinzu nangone ani nganzu tanda chunti like shona shi LGBTQIA ladra chisan ta khwansu ki ta yewa do shukchumba chi kharlana chik nganzu mir thamal identity yura nganzu gender identity yura nganzu keba nganzu pumoi la so identity chigura chisan ondi identity di ani mi khashi ani nganzu khashi cisgender lagra ta nganzu kisi khashi keba yin la na khashi yan pime lagre khashi trans lagre khashi ani non binary lagre so gender identity mongwe nganzu gi dinalo the sexual orientation ledu yura nganzu gi ani khalawre susu gi semchol ngani mila ni naw to sa da mi de balej yura chisan nganzu gi the LGBT crosso gi mang sexual orientation di chawra chisan yang ondi nganzu samsam jiksung ni samne yang nganzu samsam jitu nang dingi gi dewa yorda ding kheba yura chisan ondi nganzu yang basic chik yura ondi hawa ge chumbur sexual orientation dinjo ani gay lesbian yura bi ani asexual yura dinjo chaidura ta
Tanganzu chiso di une tanda shala nganzu ki inclusive diverse community chi kangla nganzu ki advocate chi woydu ra kala nganzu ki bebe chiso la di nganzu mi mangbo chi kangla wora not just bebe de poda pomo chi bush memba beme da keba chi bush memba ra chita mangbo chi di so nganzu yang samsam assume che mindu ra nganzu chiso na changma keba imba da changma bime imba la ejura kala na for longest time I think we did ra nganzu ki assume rang chi she ejura nganzu ta dizuine program suene re shunde maybe chobaine le a chene re focus mangbo chi nganzu ani for certain section of people chi buchi focus chi de jira chesang kong du shin la na shi ta nganzu ne ding ang nyam ship che di pe ge chi mu re sha ka jin la na nganzu ki so nang lo la konzu ki kangi khari imba ko chu he jira konzu la ani nganzu ki ally le ra ta nganzu ki mixe gi dinje khala nganzu ally chae la ani nganzu khari chi u do la jira ka jin la na nganzu kong du la joshi ta ran du conditioning nang lo la nganzu khande chari re there's only two people ra and that's men and women like chidura so nganzu conditioning ko pe chunjila la na shi pe heteronormative hetero la na nganzu pe opposite ngi ga ta ra so nganzu homosexual da dinde thongdu an nganzu samsam homophobic chaya da nganzu dinde yungdo chena dinde yunggi yu chena nganzu thanda yadki ta pe hash da tenjen di area di kangla ra yini nganzu chi so di gi yang nganzu gi nguen law na shi face value ngal acceptance pe ya boyo ra yini ta nganzu gi ngone in within the system within the curriculum ani nganzu gi within the ani nganzu gi story books nanglo yini re ani nganzu gi entrenched che jura nanglo ni khajna nganzu mangbo chi internalize into we have so much to unlearn ra so much to unlearn so that the unlearn chela we need to take responsibility from so ni ra chesang nga so nga ne dinje nga la chi gi du ne so dinje nga ge chi du be careful chi gi not to hurt ma je chi chesang nga zo ta gen ki ji ra on di pe ge chum cha du an chungna shungman ni ta dinje nga la chi gi di so khran zo so that is also a representation nga zo ngel pime la na nang sing kunzu ge ji en de representation je chagar sam gi dura chesang nga zo gi gender and social inclusion ki la chi du and we need to include nga zo gi from different identity tang ani ngui la ndu ability the din thangme gi ani iti yora the dis levi na then only I think it's a gender equality la jura the yungure sam do sham but there will be a ndu gi some marginalization ji yora ni degree sam gi do che sam ndu gen yore sam gi do thangma gi gen khie jura ani digang la chi nge ne de digang la ma ji nge ne de digang ally chi jura ndu mix LGBTQ ngal le du basic thing do in a kunzu pronouns to understand che da ra ani khran zu orientation khai ma sang zu assume ma ji che kunzu di che jura so din zu dik che din zu chinju ine ni ra di ke chi bu pe chai do ang zu gi chi su nang lo la dan zu chunji la na shi so ba khashi ki ngune dan da di gang la ge shi gi du sam gi ra che sang ku ro su dam ra ani ngang zu di gang la than du ine ngang chu ine bi ni jang pe mo du du sam gi na 나 수당 아주 단다 드링 디 레진 체지 추주 칙다 차가 딱딱 주시 두더라 디치도 좀 다 타마들라 니데 튀어퉁퉁퉁퉁 구슈 디가랑 아주 rapid question 도시 yes no 아니 딘디로식 순나로 나라 니가기 니가기 케디 person research mid machine research 아니 저 당부디 디인로 단다양 아주 베베 치조 나로라 부모 전념기 통에 두문도 세기 개체 주네 때와 임바나 개체 가주 스트레스래 지린기라 개체 니 줘야 누전지 mem춘이라 계자 숨내 시바라 가신 I think we're progressing in the phase of negotiating ba 근데 전혀 디가 주다 포이 다 링루스는 the patriarchy system 다 도주 나로라 다 푸푸디리 쇼르 포모포모디리 쇼르 social constructive mind 쇼라 지속기 삼로 땅땅기 통에 지속 나로라 아니 믹스기 포모 다냠데 게제데 셰 아니 patriarchy system 도주 나로라 망고치기 포모다 포메 내던 직벌에 삼고라 다 디드 나로라 개바 포도주 이제 아니 두고 양고 삼고돼 아니 춘질라 yes 지승기라 no yes 아니 조선바디 마웅발라 아니 future 20 years 나로라 아니 가서 로니슈 나로라 캬니기 가서 벽이 뷰메기 시경 벽이 뷰메기 팀시바 셰와 벽이 뷰메기
parliament speaker chidu chogzu dendeji yongagi possibility dendeji sigidues siringila Hopeful, yes. chunjila 110% libki resam ki durwa, but then there'll be roadblocks more for women to reach that apex point. yes Choshi 단도인지 베베 치조 나로라 아니 직 domestic violence the your samgido 직 강문 나로라 직 동리제다 된데 직 요로 Yes. mentionila Yes. 라스 투자나 땅아 타돔델라 가지고 죽돔 마시고나 캬니 숭연되는 요나 같이 숨주숨주 비긴 진준질라 da mixe kai xue me da zo shi xue zo yong nang ye number 2 ni ga tu xie xue yin nga zo chi zo nang lo le ya ne de mang da shu la din de joling gu yo de joling nang xie ani din de gu ne ya tablam ma da tab ju ma da de tong chi ji khang da nga zo chi zo nang lo la gyu yo chi kwa la ding ne chin ga la ding chang me gi chi su su gi sem la ja ni ki won tu ye gi din de gi chi ki ni gi joling gi gyulam da chi ti ti dingje ya kush tong du xue yin ti gi number 2 din de gi chi tu ge xie wa de ni ning ta ban tu chi xie xue yin an da na shi gi Tsering Kyi la ju shin ba ne thanda chala phime gi phime do ombe sembe gi da tu skin zi chale na de yu rum bu shong zo phenzu de de da de ke be jewa de shi du samba khadu ne chi progressive space na lo la khadu ne chale na de le thau khuni yo ma so Quran na shi tsebe phime mang bu phime sam mai ba da phomo yewa me we thone de ki thola chale na de janyam gi shi zo shi du chale na de sang ma lo la ani sabji khase tuji che shue da ani mu thu ne nga zo chi zo ti ji harmony na la so thwe da sang ma equal society dynamic society chi so thwe la nga zo sang me gi gen chi ki thwe re wa yu shi ji shue yin tuji she siringila Now, tamadi ngai tujina la ra khangi ga ani dinje organize chwa de la kalna nganju chi tu nang la chamjam dinje topic le associate che le mongchi hesitation do je ani shenang ta ani dinje kan la yang khal lagi yena lan backlash to dinje assumption ta mangbu chi gi dira chesang ani thering ne chinji dang ani ngan changme gi de la su su gi nyamyong da dinje pui ani chesang din nang la ignore ye yung si re sam gi dura chesang kyan chu ne verify chirji de la singyen din zura ani thamadi khari langi toslana tang anju gi chizo chi yarki joyalara ni nganzu gi gender issue ti ta kisi consider maji wena I don't think nganzu chizo di yarki shu shi dur samge mendura khajin na nganzu chizo ta nganzu shu kya chim ma tang ne so kim ni go chu chine digi dura how you treat so gi nang lo lara your opposite gender din zo ta how your condition so din zo nga su ngoni analyze che dan su check in che da reflect che din zo pe ge chumbu cha gi du la ni shwen ra ani nganzu gi gender equality la dizamala we're not saying it's a women's right na dinde chawning ni dinde chikpo yimba chawning ni chunggo mare na di nge shukshungbu jig langi jo so gajina it is about nganzu gi chicho chik na la equal ani equality chikile thwe de surla na marginalized the vulnerable community dinju gi ani voice in kile thwe ra so di gi chamjam status quo la imbalances yungur era but just ask yourself why you are feeling that way ra sometimes imbalance chagi yena khajini lajura so sometimes odin jogi I think so anan chegi door the open chi resam dura chezang ani thank you so much line samalo ani dinje khala susu gi ne samno namsha gyundu samtaw chi laira not just in terms of lachi bu member susu gyundeng gi misin nanglo le dinjo samtaw chi nan shwe now 라서 니 다리 레전드 페미스 돌린 룩부 슝수 상고들아 주시 망고지 돌라 첩식이 돈내래 지속의 돈내래 아니 단임 배주 당당의 돈내래 간지 돈내러 아니 다 갑든 슈드 닝부로디 페베 지속 디다 다 지속 간르신 바에는 청만로 수수 청만로 디기 되는 강강을 봐 디는 정말 디기시 두고고요나 청막이 삼루직 당토야 냠축 체도야 당 청말라 미 청막이 체동라 진조 체고야디 개심버려 삼고도 다 미상명이 체동나 진조 체고고 요바인바나 슝지인의 직주지인의 지조지인의 미결지기 담가라 수강 미 능력계기 연남만도 저기 수강기 대로 태주치에다 근데 톱당 수강나 요 말에 삼고도로 미 지조 차원내지 근데 단다보도 아주 루규그 톤에 망고직 투슈 칭이 그래서 삼고도 다 단다 아주 로 드럽미슈 사직나 조디어래 아니 지기
대비다 지속 닝바스나 데도 간주다 삼만단다 마트고 망부치 소주 갸데요레 렉처 상부셔 조데요데네 단두에 요레 삼구도라 디수나 단두인베네 직 제임 기니주 고야다 아니 지기 슉 루부기 톱치에기 톱충을 nhập주 다야다 아니 학버도 지기 냠충을 가두에네 톱주 다야데로다 된데기 돈 아니 타니기 미지 까면 나와이면네 타니 배주 당당게 도메면 직 통중단 계수치에기 된데 방부 지수 나라라 요레베스네 요레디 요베디 은행 치과디 개침부 빼르상무도 덴바시나로 동이 덴바디 강요베디 하마고 당보 디거를 켈레 마쳐와인바나 람도도 체크하고 와 대선자 딘데치 나로시 믹스기 따츠슈 야치도 가르르 투되는 미기 삼만단단로 투요레 삼구도라 미기 삼만 단단징 토네 아니 베나 women empowerment 피미기 톱단지 주고나 디 드로미 톱단기 차시지르면도 고 로가직 차야요 말아 아니 딘데치그레 아니 믹스기 지속의 삼만단단기 롭존다 아니 지기 삼 직 야고시 땅와인바나 데레 시우슈 깔레딘데 개요 말에 삼구도 대선자야 지속의 삼단단 소셜 컨스트럭티브 마인드 페키 메시 개침버리 삼구도라 대선자 아니 직 man will be man 세로 더 푸더 푸레라 딘데게 따와 케로다 아니 직 부모에나 딘데 고레라로 다 데리게서 지속 자기로 인다 직 부모에나 단 이제 소셜 미디어 나로 리스트 수마지나 수주 부모 마인 방고진 진예를 페이지 유기를 삼구도 푸던데에나 딘데 치고르세 딘데 유기를 삼구도 그래서 딘데 통하는 멤버십 아니 지속이 삼로를 수샤교직 인지민지 지속 나로 들어와는 미망고직 디 직보 체투 말와 된데기 토네 아니 아주 미창마기 체동다 미창마기 담가라 진조 체디돌라 아니 나를 하고지 롭존 체베 토네 믹시기 아니 포모기 직기 최대배나 나랑게 아마로 제선이 암라로 다 십중압주는 표가 메노포스레 갑라 니아마기 수불라 가주스기 교어 주고래 니암라 튕기 아니 로바 가르치 토베도 아니 수수기 직 산다 지임베메네 아니 직 교어 가르고래 수수 부지임베네 로직 로이 갑라 아니 직 멘스트레이션도 정말 수부기 호르몬도 저러 가지고 교어 주고 두 차산식 아주 마신 거 빼망보여서 뭐 직 롭존 쉐베 토네 아니 지조직 나로라 톱당 직보다 아니 지조 나로라 아니 된자 제토에디 상맥이 두개 셰디 개침버렸어 모두 제송자 대링 아주 디기 돌링 토라 아주 페미시기 가면 야구 충상구도 아니 디 아주 가면 슈어디 차잔치 아주 시 아니 저틀링 게 토네 두 슈어레 아니 망 나로라 된데게 토네 두고 침부신이 망보 여기로 상구더라 두 차잔치 아니 수수기 삼주 분야 되네요 아주 데레 친구나 디그레스에 손자 아니 데레기 고급 디규제 아니 넘버 니가 츠링게라다 아니 멘춘즈라 니가라라 아주 대망주다 돌랭기 루가 참행원에 도시전 슈에다 첩직 아니 아주 차샤바면 아주 돌랭 컨트리스 시기에바네 페베치조 나라로 돌랭 마치에다 니니든 계층보 인기도 저가는 아주 돌랭체 비준 시기에 아주 디 아주 슝게카 가지지 당랑기 통에 도시 시기에 마도 지게야 속바 된데기 뉴슈다 미게 된데기 아니지기 인플루언스 뉴슈 wala 자완이 아주 도시 내가 시기에 대선자 마음바에 배는 아주 주시 아니 만다 또 돌링 슈기니 넘버 2에 배네 돌링 딘데 치간을 주시 아주 두두 체고도 랭농 체고도 레이메나 아주 이기 따로나 아주 로딩 가장 되어래 아니 아주 지수 타겟도 네트워크네 디그레스 라서 엔 넘버 니가 드림 페벌 투시나 돌링 비메스 야고 촌소 상마 제메레즈나 제요 투시나 신나